katake he motu. Ko old school FOKI au. Kaka to hawe MASI'I ke connect. I hope stay put the ai he o connect he Wi-Fi ko facility. So I wish stay ega tau tano ke Tongitupe. Sai. Ko Tongitupe ko foi POLOKALAMA a aku. Na aku fa hoku hoa. E maua pe. Kai ke toi kaua hataha mea feitu. Ke u Kaiha'A mai meiai. Kai fa pe maua. So na o mai le vaia o momoi mai ke American Tonga Global Diaspora ke fai aki ai nau ngā ue ko uhinga ke tokoni ki he masiva ki Tonga. He kou iloi o koe ka pan ngā ue priam koni. Pa neonga te tok talanoa ke sa pate whakalukfua ka te talanoa i he taimini o whekau aki mo foi POLOKALAMA Tongitupe ke lava ke mahinoi e taha katoa. Koe wikendi wa e Tongitupe ke toko lahi ko toko valuafe. Foi tupe valuafe o os whakatau atu e Tongitupe. Pa mo pehe koe loi e talanoa ki he lau miliona. O koe ko haloi. O koe ko haloi e kua moamo aku e taha miliona. O koe ko haloi ko tala. E ku vare ko alechi ke oi ke tanoa loi. O koe ki o whaiaha mea ko tanoa loi. Paka ilong hataha ku loi he ke mafoloa. E koe ki sa iawai. So, ko Tongitupe ko foi investment pa anga e toluafe. O ke maua foi vahe faafe tu onima, pa ke maua foi vahe valuafe tu ono, pa ke maua foi vahe tamano no afe tu onima. Ko iai ha POLOKALAMA flower, o ni ata mea pehe ka te koe, hala atata. Koe ka POLOKALAMA flower te ni ata ha mea pehe ta ka te koe. Kai ke. Start development koe ai Tongitupe, pa mau te whao ai container fute whanoa, mea ofa i klopolo ke ne whao ai koloa whiunga moe whamano, paka ikai ke whiunga ai container ai koto e lea te klopolo ke a moutolo, ke moutolo tānaki maha seniti, pe ku alo e klopolo whaka ke holo ngai chat roomu, ki a kakai ke o mai, mo ikai ke na woki e kai. Whakalongolongo pe a Tilila, o whai ni ngāwe i ETI'I pe, ke langa e whonua. Koku malo hinga ke ofa ke masiva. He kous neu ai kakai ke pe o ko alo kumi mo ui ake masiva. Ke kumi mo ui he na whainga taha ia. Na ke whainga taha ia. But I pin plast o ko mai hok tale niti. O ko mai hok tāpuaki ke whai ake ngā ue koe ni. Pa koku tūku ingata e tokoni ke masiva pe mo langa hake Tonga. Neo ta mai kakai ni ko viso neo koe ke ai paanga. Ka tak fa more more. Koe kuonga nia oi ha mea kotokotoa pe paanga. Pea ko pau ke paanga POLIKALA ia. Ona tala mai hatai au tai paanga POLIKALA e ko ta no aloia. He koko yourself ko au Tilila ko vala paanga ko mea kai paanga ko su paanga ko mea anga paanga ko mea lele paanga ha me he kai ke paanga e ha visone. O mai o fao I he instrument mo sino mo kakano o ku ai paanga ke tok mo ui. Ko taimpe mate au sino ko ke to ai ha paanga ke o alve visone ki te pe ea. Kai ke. Ko anga ia foi POLOKALAMA koe ai Tongitupe. Ko weekend o kuau ai Tongitupe o ne whakatau ai foi tupe o whiunga mo foi tupe e valuafe pe ko foi population e valuafe. Sai. Ko no sila o ko toki ilo ange peta ko ki family ku ne practice ek mea pa neongo te ke practice ka ek mea he kai pe ke successful uia ko ne ko talat ka ko o I kai to hanga ataha whafonga ai Tongitupe I New Zealand mo Australia ko ofa sia saupe ko sfa mafai ke ne whafonga New Zealand na pe ako solofoni pe pe moliweli una whafonga ya Australia sai ko mo tolu ko New Zealand o mai o mo mea ki he ni e whakafoki atu ia pakapau ne mo entitled ka foi vahe e whakafoki atu mo vahe pe mo toki ole vai ki alfa sia sau pe te mo toki ole vai ki a riweli pe mo solofoni pa ko hago na tutuni pe whakahuki mo tolu ke Tongitupe pe kai na tolu pe tutuni fai aki pa ko ia pe pa te whalala pe ke mea katkata ko na whakahako sai ko no sila o kuto kamata katoa pe no sila he POHIVA. Kapau na ke o mai ho paanga ka te au he kimu a pe koia na ke o mai a lolotonga ngā ue mo I kakai kai ke nau mahino ki ai pa na wofenga ke practice he nau greedy mga mea katoa ko ia ka neongo ia was whakafoke ata New Zealand ki New Zealand pa mawhenga ke avea tu taha ai silini katoa pe koni na o mai ki heni ke lava ke mo hoko atu pe mo ofa I New Zealand mga hitutuoni kuma os agree ke whakahoko hena Australia ko le sieli mo solofon sai.
Ko nusila e to kamata pe ahua hiva ai ko osi. Ko mo fua wike pe. Tatawe pepe na mo osi hu pe te ke hu. Ka koe fua le sisita ke kamata hatoko taha i nusilana. O to kamata pe me ahua hiva. Pe ko ofa sia sau pe. O ne hanga o whakapolokalama i mo schedule ia. Aki pe ene time te pili a ana. Ki he ene fie maari ke lava flow lele a Tongitupe ko hena. Tatau to pe ka le seri mo solofoni. Sai. Koe Tongitupe a Australia, o si hue toko ni manoa a Australia a walu, o si hue toko te au a Australia a tahanima, o si hue toko te au a Australia a huaua, to hue ne toko te au he a hua hiva, to hue ne toko te au ne a hua nima, he au nima. Aia whiunga whakakatoa mo toko whangau ni manoa a Australia taimini mosio, ke vave koe punakaki koe a Australia, pa ko whakamalo atuai, ke na panga maria executive decision, ke na almo foi POLOKALAMA successful. Sai, o hoko maria vaini a Tongitupe ke foi POLOKALAMA taha, aia ko ne POLOKALAMA langa whare ia. Pa ko mea ia ko loto ke asete ahoni ke honga FAKAMATALA a langa whare. Ko langa whare, ko taha katkato, ulaki foi toko ni manoa, which is o ko osia o he taimini ki he toko tono to taha. Aia ko wao he taimini ki he toko tolua. Aia ko uhinga toko tolua ko eko nau toluia. Ko os confirm mai feitu koe nau silini. Mo nau o mai nau silini. I he agreement koe na whakahoko whekau ak mo langa whare. Sai. Ko foi POLOKALAMA langa whare o PEHENI. Ko toko ni manoa ko ia ko pau ke nau whakatau e nau foi tupe hongofulu. Hongofulu ai toko taha katoa pe. Sai. Meaning, ko uraki weekend, ko weekend nima, te ke hao mo foi tupe hongofulu koe, mana tui ko foi tupe, o ikulua ke paanga tolu afe foi tupe. Foi tupe hongofulu ko tolu mano ia. Kai ke, ko whakatau whare fokieni. Te ke hao pe, o hare Tongitupe split, aia ko uraki weekend, te ke hao ai mo nima afe. Ko weekend nia, which is ko toko tau noa ko, ko o mai, e nau nimangi au pe, aku offer mai toke maa pongpongi, o tāpun pe a pongpongi. O ne mapuni pika pongpongi o wikite ke tu uheni i nima e fiafi ko ne ave angeia ka nau tolu ko tarifaki. Sai. Ko stilini katoa ko ia a Tongitupe o hu katoa ia ke Bank of Stockton ko Bank of Stockton ko investment account ia American Tonga Global Diaspora Patoa o we Bank of Stockton ia. Sai. O hu katoa a silin langa whare ki ai, o ka mata pe in ka hatoa ko ia i whalai te. Ko wike ka hau, te mo te o maile mo tola ni mawhe, ai toko ta, ke whare ene. Sai, ko wike ko hono tolu, te ka haure mo tola taha mano. Ko wike ko hono wha, te ke toi hau mo tola taha mano. Ko hau koe mo tola taha mano, ko he wike hono wha, e hangarewa e he tupe, o ate foi wahe, panga wha mano ka koe. Sai, ko wha mano ko ia, you can take back ho tolu mano, ai nak invest koe ki he whare, ka te whakafoki mai taha mano ko silini a Tongitupe, o kene at maa ko ho wahe ia i he wike wha. Whakafoki mai lewa silini a Tongitupe taha mano ki he. Ko wike ni maa te ke toi wahe ai wha mano. Mana tu i pe teu koe ki he champ, te ke hau lewa whakafoki mai ai wa mano, ka ke almo i wa mano. Sai, wike hono, te ke wahe wal mano, pa ke hau lewa whakafoki mai wa mano, ka ke alko moi ono. Wiki hono fitu, mea tatau. Wiki hono walu, mea tatau, walmano. Mantui o walmano tu ono, i foi saikolo, whakalpofo ngo foi saikolo. Sai. Ko hau kai me walmano koe, wiki hono walu, manatui te teo ke punakaki, i wiki hiva. Ko punako he wiki hiva, te ke instead of you tukumai a tola wa mano, te ke tukumai lewa, instead of you e tukumai ai tola wa mano, te ke tukumai e koe a tola tolmano, ka ke au lewa koe mo tola nima mano. Sai. Aia meaning, ko wahe whaafe, e foi tupe hongofulu, te ke whaiteria koe ki ai. Aia ko foi wahe whaafe, ko ia foi saikolo ulaki pen, o tau tala noa ai ke whaia wahe. Ko wahe whaafe, whaamano, whaiteria koe ki ai. Ko wahe walmano e tolu, whaiteria koe ki ai. Ko wahe taha mano noa whe. I he wike hiva, wike hongofulu, wike taha taha. Ko wike hiva, koe aho tolu taha ia ko me, koe wike hongofulu, koe aho fitu ia koe sune, koe aho taha wha ko sune, koe wike ia hono taha taha. Koe foi wahe katoa ko ia taha mano ono afe ko ia e hongofulu pe koe taha kilu, ono mano ko ia e tolu. O ikulu ia ke wha kilu walu mano, he ikai te ke ala koe ki ai. Ko silini katoa ia ai whakatau whare.
pa ko talatu ko ni ilonga ta ku ne fai taki kieni o ko fia ke fai taki ki ai ke tau hanga whakawhare ai tonga ko tokotoa pe muri o koe ke hano whare talu e tau ni manoa o nonoa retire mate o te ke lava whakatau hano whare koe POLOKALAMA te ke lava whakatau hano whare ui ke pe tolu ko mau ho whare a koe ia sai ko ne mau koe whare ko ia koe decision katoa ko ni executive decision katoa ko ni whai whare whai he whine ko ni pa ku iai hataha e ofi mai ki ai ke ne hanga o monitor ha project o equal ke 25 millions ko ke lava salon o monitor ha project o wa o 10 million hala tata vale ngangau vale kua tau fua ha ko kiria ke haolea mai tala mai o ko kai ai fafao ai container nima container hai hena nima te lava fai ngau pe kai ke ko fare ta ai ta fa mapa be fo se taha ko special hard to kain ke tau very conservative sai ko mau ko ia ho foi fa kil val mano there is a development o tonga lele tai mini low die which is Tilila o sai ka fa ho ko tai leva ko tonga ko American Tonga Global Diaspora Padoa ko CEO pe ko executive ko CEO ko assistant executive ko deputy executive CEO ko Tilila hafoka o treasurer manatu vuki ko tokoni ke manatu apitoni me LA pe ko secretary ko feao pe ko tokon secretary ko akanesi sai ko ngahi executive decision kon ke fare ko fai he ko au ai vision ko fai visione o tok tuku atu ko au na pon mo taleniti ke foka ko ha visione he o kuia te au ai poto mo skills ko ia o haha mo lofia ke mau ia hata sai ko ma ko ne mau ko ia asilini ka to ko to ni manoa which is o whakafuafua pa ko ke believe it developer te maulava faien ka ko lisi ko se o to tolua o to pe to tahavalu pe tapuna pompong ko ne kakato to ni manoa sai ko silini ka to ko ia fe mo $25 million pa nga wani ma miliona sai ko fale I low die between pe fakilu ke ni makilo $500,000 fakilu pe ke ni makilo ka os lava foi wike ko tolu o tanaki a fakilu valmano ko ua mano ke tanaki valmano ko ki me asisia kata o ka tupe e ke pe ka Tongitupe ko mano ia wa fiu motolo no mili pa nga he mano everyone walking here walking out walking in o na fear na fear Tongitupe sai ko ne mau leva ko ia te tau tok walk in leva ke bang tak taha draw ene kesia check hold on anima o ska ta walk in leva ke developer ko ta wa ke developer pa ko tok time of fine negotiation negotiation ma pena ta lava protect $2 million e ko hinga ta atu kesi pe ta silini kala nga ta fare o kuia ngai fare ko oslanga ia pa os ata ia ke fakatau mo bia ka ta ko ia kapa wa tau ni fe fatau na foi fare ko mauia fa offer you can buy in June o so nene ko tano ki ai mo SIOLA'I you can buy your house pa ko na tol ko e o si o motolo o fare o na sa ia na to foi fare ko ka kwa ja foi fare pehe pa to fare langa sai ko langa ko ia e fa fofua ke mahina fa ke mahina nima aya ko fa fofua ko foi to ni manoa ko en ko e housing o ku fiema o ke o na fatau fare te nau fare pe ki mua e Krismasi. Ke mousio angea. Fare pe ki mua e Krismasi. Ka oa baku ulu ea. Fare I Kaiha'A he koitonga o vare tā pila. Na e whao executive decision o whakatatau ke culture ko e tonga. E koe culture e tonga ua. Ko tonga koe ke ne lava ia whae PIVENI. Ko tonga koe ke ne lava whae budget koe whaka panke. Koe ke lava e tonga. Ai koe na whakahoko koe e au koe I ngā ue koe whakataha koe mo saloni. Ma umai e aluki he, ma umai e aluki he kolape wakakea. Ke reri ki mua. Ai koe kune tala e ia o kou kai. Saloni sia mai. Ai koe kune tala e ia o hanga kai. O kou hanga kai. O kou hanga kai ai. Ko ai ke o hanga whakahatu. O ku fai ki poso sen mera te au fok talamai na fa o ia container nima I tu ako o ilo he taha katoa o ku fonua fu container ta fonua ke ake petau ke ato ufi
Mahalo o whiunga makatanga. Mahalo ko tui o kuafe ni mangiao. Ai foi container. Foi container ua. Ai ko tangai ni mafe. Te container ko no hoko na whakatau he patoa. Whakatau peo salon. Ta manta hafe te ke lava ko whahamia peta. Whakatau peo container ko. O vai ua container ko. Mahana ta hafe wangea. He? Ko ki kakai ko na koe Australia, ai ane, ai sela, ai unaloto, ai toirea, ai risia, tana ki katoa na upanga, he kai ke na ulanga na to purchase a container ta. Never! O mai lava, o mai ha container ta ki hen, ake ki paanga, ai ki foi toko nima ko, e kai ke lava ia. So ko o whaka aluma ko loi. And you know why? O ke talamai ko miri ai miliona ka kai ke totongi because o ko ita ko ke yanga itangata ko disappointed. And now no for lau mai ka te au he la ia he fai nga au ko ni ka kai ke na whakamba uma o na ngutu o tatau mo kau investor ko na ko ostotongi. Kau investor ko na una enjoy and na tupe mo na fia. He ko ostotong. So mai ke pa nga salon. Ta mano. Ua mano. Tol mano. Fa mano, nima mano, ono mano, fitu mano, valu mano, hiva mano, kilu saloni. Do you think it's hard for me to paint off them like that? It's not hard at all. I can just paint it like this. But you know why? Oko ita, he ko ke tangata pe. Oko ita la. Papa ko puha pe ko hake. Hake. ETI'I, qualquer ai tu que sio mai kai fe fine. O que sio mai kai, mano, kilo, he, miliona ko amo. Ko miliona ko amo. Ko ta no pe, sio mai kai, hange pa nga ha bebe. Ko ia pe. Sio ki salon. Sio mai ke me ko pa nga. Sio mai ke pa nga. Sio ki ai. Sio ke pa nga. It's just like that. It's just rubbish to me now. It's rubbish. Ko ve ka te ni. He koi uhinga ko ya. He koi uhinga na create ya mo tare ni ko ya to make millions of dollars. And I can still make it. But te wa biliona. It's really ko make. Ka ko uhinga ko ya. Ko uhinga me ko ke totongi ai. He ne kai ke wongo pe ko ke wongo ya na fafa o hana me. Ne kai ke wongo ya ko wala hana me. Ni kai ke wongo e awi o ko popula pe ai have responsibility ki ai o kai mo ki fe fine ta ko silia si o lelei mata silia ko ha ko molongo mate mo lineti i kai o mo longo mate mo fafa o e ku paanga i kai ko ia ka ngo yo o kai mo o ia to lua fe ko ki lua mo miliona o tafa aki just right there beside me mo fu loki ko strong room ko o mo pe ko ke aki ai kai o tep my normal lady. Ko ke awe ki ai. Ko ke apo ko ke ala whakare o atu whakare ko kau ngawe na no me to me ngawe totong. O mo pe ko ke ki ai ka. Ki fe fine kona ko silia, mo ki fe fine kona na whaka interview ko se edita. Mo ki fe fine kona ko lineti. Lineti, how ke whalongolonga ko ke to tari mai telefoni. Ko ha no hinga, I kai mo fafao silini. Ka sa he ko ke mo he tolo afe pa ko ke mo he no afe ange ko me ko na mo alo mo ai mo tala ko Kaiha'A me mo ko ke mo ai ko fe ma o ke pato atunga pe a miliona mata pa ke ava tufa ke kakai ke na mo pa whakawhare e kakai pa ai na vala lelei su leta me ka to ke na fia ke na fia takai ko me ko fe ma ke fia kakai he ngawe. When I put a smile in her face, that's the $1 million to me. When I put a smile in her face, that's the $1 million to me. $1 million is a deal. Why you pungari mafana? Katau whakatamai ki wale, Kako ai ke mo siu mai kia. O mo pehe ko mea. O mo pehe ko mea lahe ki kore kone kerea. No, I can throw in the takilu ke kerea right now if I like to. Kakoi uhinga ko ya. Kakoi uhinga na fai sio kovi me ka te au. Sio kovi ko hau pe toi pulo lele. Pa ko lele ko te na ngalo. O ka ke la ngalo. He ke kila ma fai toka. Mo ma mui he kakai vale. Kakai ta iloi ha tae. O ke mui e SIAOSI. Ke mui kakai whakapiko piko. Kakai ke te elo. O ke mui ai. Ko si o mo tau to e holo.
Tau to e holo. Ko fe family ko nai alu. Fe family. Mo tu haka tana ke hamano mo hakilu ke ake kelea. Hame ulonga mo me ta utupa mo tu e hake. He kwa nge ko le ko angolo. Tilila. Ngawe malu. He ko faka kai ko ngawe popula pe FIELAU. Ngawe popula pe tau tamate. O wa ka ta faka kai ngawe popula sini. He ko kakai ngawe. Kakai iloi. Na ngawe. Ko yo fungari mafana folo ata fanonga kakai ko e ho POTO'I kakai ko fe ko ko nai falala ko nai o ko fe ko ha ke fala ngolo ngai ta ko kamatan e kulea e te hoat e POLOKALAMA special ha toki e to haki e Hono fakatoka LELEI ai fanga vainga faka politikare te ke au ki November te ke hokot mo POLOKALAMA langa fale o ko kore ka motolo ka ngawe ke mo hanga fra ko kakai ke POLOKALAMA langa fale ke hokot a POLOKALAMA langa fale fonua ke lava ke ba fe mari e kakai fonua o ya me a kulelehi ke na ta ko to mo na fanao ko senta ko ni e hoko ko senta fa fonua a senta ko ni o nga malo na ya taimi ko hanga he tangata ko ni o whakatau e facility ko ni palawa he American Tonga Cropol o whakatau e singo whakatau ko ia no sila mo Australia ko POLOKALAMA langa whare e whakahoko ia e aho ulako me i he ongo destination loa whakatatau mo mea katoa ko ni o whakahoko i Amerikani e whakaawa e POLOKALAMA langa whare i HENA i he aho ulako me pa e iai pepo te tau chetia i Australia le weli selu mo ofa mo taere mo solofoni mo lesieri te tau chetia i iai pepo te tau chetia mo motolo te whangawhanga o ke aho ulako e me ke lava po whakaawa POLOKALAMA langa whare i o mo taktawa whanua whakatatau ke foi POLOKALAMA ko sfao ke whakahoko ke POLOKALAMA a whatau whare i Amerikani ke whakawhare isi kāinga o nau fie mao hanau ngai no fuanga. Pea ke lava ke nau laka ki mua nau mui mo nau ngai whanau. Kai ke, koe POLOKALAMA ko ma whanga ko whakale tai mini hange ko talatu whangafu konteina mea kai, tu i tu a koe. Mo whakale rea ki kati. Koe kati i he pōtu a pule lulu katoa o sisi taha ka maua ni mafia. O ni mafia no afi ke olunga, ni mafia no afi ke olunga. Pe au mau fia ke lava ke o te mau torere holo ke mau whaka ofa. Drive he fu destiny, he fu destiny alu e whanonga, drive ai, he o ke o whakatai mea kai. Right now, o wikai ke mau toi alu, o mau nofo pehen, o whai POLOKALAMA koe ni i he pōtu a pule lulu koto a pe ko uhinga ke lava whakatawa to mo mea kai, ka pang mo whi ai mea kai, pa lava ke whakatawa to a kwai mo i kai, o lava kati mo i ka, whangafufo i walu, o kui loto he, o kwai mo i kawa koe pōni, e take turn pe. E foi turn e tahe ke kawa, e foi turn e tahe mea kai, tena take turn. Pa koe kati he pōni, e whai pe fitu. Kone tāpe fitu, ko kamata e kati, ko uhinga ke lava, ke ha taimi pakatapau e toki ova he hiwa, ke hongo fulu, ka kua pau ke whai kati, i he fitu, i he pōni, pakapai ka kia taen, I'll do it myself. I can do it. Te ula pia whai a whai POLOKALAMA ko ia. Kai kehe, ko whie mau ia ke utala noat, o whikau aki pia moi tupe. Sai. O te eki ai fo ke ulea anga taha atua uia ke foi network a kon koe ai patoa kropolo. Te eki ai tu o taha te ulea atua uia ke whakatawa ha tupe. Nai whakatau ka atua pe tupe, nai whakatau pe itua. Nai whakatau pe itua, ai foi whakatau tupe a koni, e au, ka whamarketing, ai chepta, mo mau ngai kakai pe a mautoro. Sai, koe a honi,
ahoni mark today ko aho valu eni ko aho valu eni hoia we ko aho valu eni o epeleli o epeleli pa ko aho valu ko ni e lava leva ke tuku atu eni ki platform ko e Facebook a ia tau tolu pe patoa gropolo o ataka te mo tolu ke mo hanga whakatau ha mo foi tupe e tahape he kai toi ua he kai ua ho mo foi tupe e tahape pa koe foi ni mangea uia o ko tuku atu he ahoni ke te mo tolu ke mo hanga whakatau taha foi mea peta ko koe peo ke me mipa he patoa gropolo te ke whakatau a foi tupe peta so foi entrance qualification pe koe become a member I he patoa gropolo. So ka pau koe ke patoa gropolo ko ka ke tohi mai pe ka te au e messenger he kai te ke qualify koe ke whakatau e foi tahagoni. Koe foi ni mangeau koe no ko tuku at koe he ahoni koe foi ni mangeau pe ia ai patoa me mipa patoa gropolo ko toa pe ko ilo au tau toko tahamano tolu afe taimini. Koe ki foi ni mangeau koe ni koe ki foi mea si ia kako tuku atu ke la pe ke sio ki ai pa ka pau e toki si te toki ofa tato foi ni mangea ke ka koe foi tahape pa koe qualification ni o fie mau ki ai koe foi qualification ni pe ko become a member I patoa gropolo pe ka pau e fie mau o toi lahi angi ai I can still offer the maximum koe maximum e a o ki ai foi tupe katoa koe ai foi kulupupe e koe kulupu o toko tahamano tolu afe. Ka koe maximum pe e lava tuku atu koe ni mafe. Foi ni mafe pe vai ua pe. Neongo koe koe vai ua maarie ia. Koe vai ua maarie koe fitu afe tupu. A te taumata pe ni mafe. Ni mafe a taha katoa pe o fie kau o ne whakatau ha foi tupe. Pa koe foi tupe fo ou katoa pe nia. Mai patoa gropolo o koe ke kau ia. I he mea kou lotonga lere he taimini. Koe kuhanga ia whakahou ngai. Aki mo tolu ko toa pene mo kau mai I he pātolo ake patoa gropolo talu mei tuai. Ko ia koe aluen ke tau e tolu, tau wha, ai lere patoa gropolo pa ko fia ke o atu ia ke mo kau ki ai. So, koe fo ni mafe e a o ki ai maximum. Ka koe fo ni mangeau pe te tau kamata ai ahoni o ka pae osi te tau ke kakape. E kakape pa kone rich pe koe ke ni mafe kone ngataia. Kone ngataia, ai fo I tupe kotoa pe o anda I patoa global group. Koe me aia ko loto ke whakahoko atu mo ia he ahoni, ka mo tolo ke mo hanga o ilo ia. Sai, ko mo tolo koe ka ulanga whare, mo manatui a deadline ni, ko deadline koe langa whare o ngata peia I ahoni. I mean, I Friday. Ko ne ngata ko ia ka paulewa o ki kai ke mo hanga e mo tolo o whakaao ngai, ai fo I whainga maari ko ia, pa e lava rewa ke to'o o aweke kautari whaki. O tui ma ala te fo I tawha ko ia. Sai, ko pongpongi, o ku open iai, ai fo I chapter 4 o ta, ko open foka maui, pa ko tui ko Honolulu nau ke I Pehe aki, pe ko nau loto ke fotu, pe I ka na te kai ke official fotu a Honolulu, hene kai ke ia hatai te ne bring up, and I don't want to force, kai ke mau ke force hatai ke ne wha mea, o kai ke loto ki ai. Ka ko open na maui, pe ko willing mo West Jordan I sole ki ke fotu pe mo nau chapter ia nau tolu. O whai e whakanganga ki Ohio, probably mo sio ke malanga mo ngau e whawhai whekau ai tupe o ope atuia. O kuiai pia mo Ohio chapter, o ke whai whakau ki ai, pa ko tiu kwa kahasini o kui I bekesi, na ta mai ki hen ka Daniela ko tui pesan matahere, mana ko taimi ki whakotu, ma patoa chapter I HENA, kai lava ke whai ngofua ta no ke tupe. He ko talmaisan matahere e vale no family e whi mau ko tupe. Sai, ko e foi fika lewa koe o ko loto ke utala noa kia ki tupe I ahoni o ku iai ai io manatui koe vahe koe a tupe koe vahe koe ai promosioni o whai e whalaite koe vahe koe a regular tupe o whai e hui kahau pa kai hala promosioni ko promosioni e vahe hui ke ko e kai hala regular aia tena take turn e ko time pe na hau loa fulahi pa fulahi ngawe ko ke malava mamohe ka ngawe ma ke tosi I hono ngawe I mo teu e ngai vahe mo mea katoa ko ia sai
Ko vahe ko toa pe o vahe tamano ko pau apito pe ke sie ke ia he kai ke to fai ha tufa pa anga tu ia ha vahe o vahe tamano ko pau apito pe ke sie ke ia. Sai ko ahoni o ko ai leva ai fo in fika ko foi fika ko te au ko foi te au ko ia o to ai foi hongo fulu kai to foi hivanoa ko foi hivanoa ko ia ko foi tupe ia o vahe pe a pong. E kai ke tari ke ha vahe pa ke to whakatau a ke tupe ko ni hau more pe meitua. Ko foi tupe e hivanoa ko ia you buy it now you vahe a pong. So aia ko tupe ko ia ko tupe a hotahanima wahiva nima. O alu katoa ai foi te au ko ia o kune fill in ia a hotahanima ai o ke kamatamai ko o cheni me a hotahanima. But because ko promotion a aku I ngahi lelei ko tawa o ki ai mo ta e amanekina te taulawa whakahoko ngahi lelei peheni ko ia ko foi te au ko ia o ku kamata ia I he osi pe e foi rea ko ni pa kamata le vai to tongi pe taimini o ku osi pe he ko vahe fa pong ko e fia fini ki he hiva pong ko open ia office e ko kamata ia ko no tufa ko vahe ko pau ke kapau ke fekau he promotion ko ia te ke whakatau hao foi tupe taha pe ua pe tolu ka ko foi whainga maria ko foi toko te au 100 sai ko foi tupe eleva e fitu ngeau hiva fitu hiva e vahe a soleiki e vahe mo siado e vahe mo podleni e vahe mo oriconi e vahe mo LELEI e vahe mo San Francisco ni ko foi tupe e fitu ngeau hiva o ku teit pekia ke aho uoua so uoua wahiva nima o ku vahe whakataha ia pa mo rekila I he wiki kahau pe hei kai ke kaunia ko promotion e kauni pe ia ko rekila. It's just the term o cut off ke lava ke hu he vahe a rekila he kahau. This foi tupe e fitu ngeau hiva ko ni he ikai ke lava ia ke lau ko promotion o kui pe ia ko e tupe anga maheni pe ko regular tupe. Aya you buy it now you vahe whakataha mo regular pa e regular pe ia. Meaning ko ho wike wha o complete pe ia I he wike kahau. Fitu ngeau hiva aya e vahe ai a soleiki, provo, Jordaniana unau te hufi, Seattle, Podleni, ko Oriconi, ko LA, ko San Francisco. Foi valo. Sio, I think he kai ke tau ia o tau takin te au. It's way too small. But anyway, ko foi number pe ia, ko ne tonu ia a number ko ia up to take mai, ke ne tapuni ai foi ai tupe, ko ne tapuni leva ko ia he kai ke toi fai mai ha new recruit. No more new recruit. Kai tai tuku kehe ai foi ni mafe ko ni koe ka kamata ni mangeau ai tupe ko e kulupu ai ko tupe ko e kulupu o started dia he ahoni pa fie ma o foi to ni mangeau ki ai o started ai tupe ko e kulupu e ahoni foi tahape ko me ofa bena aku ke patoa global group ko hinga fulahi e na ngawe pe mo na hela ia he tano fo POTO'I mo se na fia o le loto mo me ka to ko hange na whakaunga tuwe ko le mai me he ko le at ke chepta ko le at ke chepta ko e taimini e ka te moto ko le moto ka taha you just have your money in your hand tell me ko au ko hingoa he kulupu Tilila ko mea ko au ko hingoa ko mea. All I can check now, pe ko mo onyo hingoa ko mai koe o ke participate hinga au e kulupu ye foi kulupu he internet group a patoa grupolo pa ke qualify le ba ko ke hu ye foi ground ko ia. Ko foi te au o firma o ke fatau ke osi ke vai pe a pongpongi pa ko foi fitonge au hiva o fatau ka vai fatau mo regular pa e regular pe we ka o e kai ke ka o promotion. So ko firma o ke hanga fa mai no atu ai tu ko ai ngahi activity ai tupe o lele mai o a ki tai mini ko e tau
Hai mea taha ko whe mau ke tala noa ki ai. Ko ia ko society mahana mo maa ko ngā uluaki ko video. Ko society o te ke whao fu container fu te whanoa. Ai o allocate he kropolo ai panga whamano ki ai. Ke ni hanga whao aki ai fu container. Paka e kai ke whonu pe kai ke au mai whonu. E toki ai lewa o talaka mo tolu kautupe. Ke ta whataha mai ke ta hanga whawhone fu container. Ko hono ka mata angai e tau warehouse. Mo tau upuha ko ave ko ki tonga. Ko ka mata angai e warehouse. Sai. Ko ne lava ko iau mahino mai mea tui mo mea. Vosa mo mea, mo ale mo mea, haapai he ko haapai eni. Mahino mai ko whare koloa whiha. Pe kua noa, pe tau noa, pe whanoa. E allocate lewa he patoa kropolo ha whaafe pe ani mawhe tonga. Ko ene beginning stocka working capital oia. Allocate lewa ka nau tole silin ko ia. Pa ko ne mau lewa koe sin ko ia. Pa te moutoki oha ke lewa ki warehouse. O whakatau ho mō koloa o alo. Kai toi fie mao ke huha siaina. I he mea katoa koe ni. No more siaina here. We need to cut them off. Kai lava ke supply pe me i mulini. O mō ngai koloa. So, aia koe osia Amerikani i e pelelini. Te tau hoko atu lewa ki Australia i me. Pa tau kolose e pe ki Nusila i sune. Ko tui koe whenga koe au ki sune ko makamaka hake lewa Nusila kaka koe neongo na usio ke toi panke futika au pito pe ia. Ka tau au ki sune ko makamaka hake lewa tupe Nusila. Lava Nusila ke fuha na fui fatongia ko ia. Ai koe tau ave katoa koe koloa huki warehouse. Whakake tolo whangi whare koloa koe o mahino e tuu. Paka nau mea lewa ku whai koe nau toki o whakatau mai nau stoka. Meihe tau warehouse. So, e toki hanga lewa he warehouse o hanga lewa he warehouse o mea. Toki hanga lewa he warehouse o nau hanga o whaka sio pe koe haa koe paanga fia. Iyo, he taimi koe maho ke ha mu paanga o haki ko ota. Ta kono ota ko ia pa toki hanga lewa he warehouse o Liliu lewa tau POLOKALAMA o mai mea kai. E wha o mai lewa he kautama ko ia ai mea kai o mai. Moika, handicraft, mo mea katoa whetonge treaty. Ha, pai vilo pehe vilo at koe koloa, vilo mai koe mea kai moika mo handicraft. Vilo at koe koloa, vilo mai koe mea kai moika mo handicraft. O rotate pehe ai for trading system ai patoa kropolo. Pa koutui, kone ose tau e taha, e lava sio e whanua ki he lava ke vilo koe tau silini, o lava ke iaha ekonomika whanua, tau te whito nea au ke kakai masiva. Ko tui mahalo koe fo i POLOKALAMA whakaosi ia ki he e whiawhini i he whekau aki pia moe tupe pa ko tui mahino ke taha katoa koe fo i promotion i fo i te au o wahe pia pongpongi koe promotion aho ua ke aho wahe whakataha mo regular pia moe tupe ai whare pia moe ongo wahe e wahe promotion i ahoni pa wahe regular hui kahau o na wheto aki pehepe. Ko tui o ku mahino, ai mea ko talanoa ki ai, whikau aki mo Tongitupe, pa toki aha mea ko tokaan ki ai, te toki whakahoko atu, pa ko tau POLOKALAMA Special Hard Talk, e foki o ka mata he asapate, pe hoko atu ai pehe ko wawe, lele ko a November. Ofat ka motolo no katoa, and have a great day everyone. Bye.